I have to say to you, with deep humility, it is time for the religious people of our planet to grow up and actually develop some common sense. Bela me budo gbagbe me budo siawo ewo nukunu hallelujah ye you are the siado bebe na de budo siawo nukunu you are the siado Budo siawonu Uguru Love Lola Yuado siado Budo gbagbe bu Kokwela wo Nukunu Ewa nukunu Yuado siado Ko kwela mebe na lewa nukunu ewa nukunu wolo yuado siado me bia keke pe joma nwe na we egbe va omoji nne ka me de mi akpo onye be Yesu Kristo pe wore obele doyo Bo mi menya ale ye wole doyo Alego mesinande me nchome gbonyo previous video me bere ebu ko kwiare eje be na ba inu le pastor de gbo enya be wan ye ya obale nunu le white plate de in representation if ya be wan ma le o Yesu pe putepe pe na de ya me no ba bia se be de Yesu be yi mu ko aleko ojo hapo nyebe mi vale ovu no ebe no mega yo ibe kokwe no mega yo ibe ile nwe no me le nwe okode efia be le fon ema me de kukuro yata me vale ba bia ne sofo we agbale han ra we de no gbogbo to me na elego mi sinande gba enya ba fifi lai menye klo mi le no fuore video de dole America shop do le da me ibo ma gede mo wa gba na nyo ibo de ma gede mo we to da ibo de ma gede mo mi ato we ne onyebe mi le anyi gba yaji ye vu our shop wa ko skin e fia be machine la o wa be wa nya me ibo di teta na me ibo va cho me ye kwa chene kwa ne machine kwa mo ibo kwa ja fa dodo vone po yo vo yi ma da pa o ma ko video ko challenge nugo ko mi atowe na mi mevu nku ori ame bowe mi ma yin gogbe o yo vo yi wo machine mare e blata na mi atogbe we e blata na mi bo politician we pre mi ape sofo we ta mi ape sofo we re bibla nyu fe ko ya po no gbogbo o me po fun e fe glo ni o
Ain't that some racist shit? And everything. Walk through her. Look at this man got a leather coat on and everything. Does absolutely nothing to him because he's white. Are y'all seeing this happening in Kroger's, man? If this is not the racist, man, most embarrassing shit. I just walked through here, man, and these people come harass me like I was stealing. I'm not going for this shit. This is not the last of it. Y'all will be hearing from me. Please believe it. Did you not see that? I seen it. Bathroom. Now he's smart enough to cut it off. Look. Look what it does to a black person. Ain't that some racist shit? And everything. Walk through her. Look at this man got a leather coat on and everything. Does absolutely nothing to him because he's white. Are y'all seeing this happening in Kroger's, man? If this is not the racist, man, most embarrassing shit. I just walked through here, man, and these people come harass me like I was stealing. I'm not going for this shit. This is not the last of it. Y'all will be hearing from me. Please believe it. Did you not see that? I see the whole world died. Don't you encourage a woman as a witch me? So you're wasting your time that early morning and can't have that factory. What you put in a park so say you're chichering. Oh, Brunilla, oh, you and your man, the other go to a park so chichering. But that's answer we are in a problem. Why upon some one more a young. You see, instead of a sort of get the number of churches that will come and your companies and have ma bia selo amoye obere na yibe amede ne wo Ghana wede bo ami epe afi me bo ami efe no me be de gala mi esi afi na no chichi na be wo Ghana alo ne yide bank be yi na ga bank ho fe e ga ho fe de menye bank de sia de ochoko yi awo ma chi na we menye bank de ka menye bank de sia de o gere me be me na go fe awo bank de o le de yo be bank de ega ko ho la mesi ko na investment o me wona na loan le fuma mi towe agbiye de le kemi le no ele bibla melo mi mele han yo ne jokore amedo bere Yesu Kristo va ku de ta pa ma vovo Yesu Kristo nto gbo bere bibla re yime va nu uge nu babla ho de me yime va de da fe o awo ebe nu wu fe ye iva ta over wunu me gbo be ide da o mi atowe pastor le ko ne sena le lome e ya no gbogbo mere no be o de nu babla ho da ko de nyonu ne no vumere ne ntu ne va idokpli ne mi kpoda pastor ne va idokpli ne mi kpoda o me kpo de da o ya me na nya bere mawi ho na ale ple gbova ire ebe me ga le ho mi nya me ka na advice ya bo ebe me ga le ho ta Yesu pe hu ho ko e pa ima ga ho de ke o enonyele do le pe wa me blave ya Yesu pe hu me po yo de o e ya pe ha ma jivai mi atowe mi na mi kanu me ne mi po nya tepie nya tepo nye be joma vore a wa ya alo ma wo joma vo na me de ya agbale on ko vana mi it is not logic be Yesu Kristo pule de le Jerusalem de le Jordan pletowe ho ku o fovon ya o gbe me va Africa o ya o nye be gbere mi va ho Yesu Kristo la fa do le sol me ho me la fa do le pack wo me vo mi necesse ale you so fo va le jo wuri ho le tepo mi atowe na me vunko re mi ano avuo for my ngogbe mana nanya kora pe bibla pete na mi nya bere abusamare no vi o ila hawere e anya abusame ta me ga ko do suso na jogbe vo jokola o ko na abusam na jogbe nwen jokola ma wo ko nana ma bia selo o be hehi amere e chijaja ple ndo e ya ezo veve sese ple jijo e ya ezo ma china we na fo gbese agbe ya ne dipo de le ka wa du banku ya wa vivi na we alo adu akple adema wa vivi na we mi atowe e do wa me na be ne dunu de ya wa se vivi na dodo china be mele sigbo
na ku dide ya ne chi jade ya se na vivi na ku didi alo chi jaja mi atowe si bia gbele ma na de kemetro jo ma vo de kemele na wo no vie de dale ta mu me nyele gbogbo na we so for de kemepo jivie hafi wa jide vie wa di ati ko dade na de vie de kemepo we po le wa gbemo vo me chichi na we na gade yo vo shop mere ala ma blow de ta we esu so vie yo airport mi ato ai azomo kwa kede yo vo to ato fofo na mi ato anya gbo nye mele nye bede menye racism gbo melo de mele gbogbo na obede no vinye na jipo de lere you are not going there ne wife ma de avran gbo bede juice obe be yo yovo ho be juice obe le ko le yo le ko yo ne juice obe le ko yo ne jipo juice obe jipo de ne wa yi de alek no la wa vanyele fma fulani ya wa vanyele fma tomedela ya wa vanyele fma kluvi ya wa vanyele juice ope yo jifo mi atowe mi na mi vunku mi na mi anto mi agbale me te pe me wo nonsense kuku le gble ele go mi sinam de te pe wo nonsense ko de gble ala fefe de nam mi atowe me bien keke pe jogbe nyu na we me bien keke pe jogbe nyu na we mi amodu mega lobo jagba ne na subscribe ne nya de la si okode na nwe de no ote